ñande hoore biir 15 kors 2024 caggal jibinede annabi Isa mo jame kise ngone mumo ina hawri aset jeenayi taske hitande 1445 fergo ñalde malande men kettoɗen Lawgure Fulfulde TV. Pulaar e pulareeje arɗo ja holko pulaare wi? Pulaar wi sa nandama e wendu hayso ndu hori yo ɓareke ma tawe ɗon. Darolgal yontaɓe si holko pamɗa e maggal? Ngal pularewal yiɗi wiide ko gollal ngal parnortoɗa ngal nandeteɗa ina moƴƴi joganoɗa ɗum yidde tinde taw ko gonɗude e humpito labtumo sabu sa wiyama ka janguinowo ɓuuri moƴƴude ko tawa aɗa jogui gandal. Sa wiyama ka pindinowo pamminowo ya taw ka pinɗo pamɗo hadema wiide neɗɗo yo sulmo ya taw an a serte donande kono kadi pulaare wi wonko ina wona e wendu tawa ala e maayo. Holko manjiɗa e maggal? Ngal pularewal yiɗi wiide tan ko neɗɗo yawetake ngam kala tagaɗo won fannu mo yaari won feccere nde geno feccanimo son jaadi e fannu makko o tan sa ceerno gonnoɗa wontat almuɗo sen tongi tan mbiyen gando ina nafa majjuɗo kono hay majjuɗo ina nafa gando galo ina nafa basɗo kono hay basɗo ina nafa galo gurɗo ina nafa mayɗo mayɗo kadi ina nafa gurɗo koye sawtowol arɗo jaamu windi ñiiɓi e darolgal yontaɓe simo ñaabina e tule oole. Lawgure Fulfulde TV wiyen so hakkille asi woyndu miijo turo ƴooga so neɗɗagal jabbi ngesa ndimagu aawa so kungol ƴeesima yo miijo sor yo jam ñallu saro e adunaru ndu kala.